Ka Office Trekam jong ketenat District Horticulture Office Southwest KHASI Hills District. Hinin ke sengi ke lapelong ke district level crop competition bat ke horticulture exhibition haga pelau jong ke District Horticulture Office Light Lausang. Abakren kum ukong san UMLA ke Mawkyrwat uba aranik tahun El Tongkhar ula banjur ba ke jinglong jingman ke simneng jong ke ni ke district ke biang bahana ke benta bentung iki martung marrep Kiba Kham remdor kum utit bat usok kiwi. Kenang ba onla ban shalan syakeleng ki jaka jong ke jela bat jong keri hibarok kewei. Hagan ni ke yo pen inam ke ledon haduk shipau teli ki basa balabu da ki shispa san pengut ki Nongrep na keleng ki jaka ke district. Next bakalong ka babaha bagret ki jingret nonta competition kumner ka pangbabaha bagi dari tanggung dia pengi ai baha nge dia le baha la kalong bang bam melade ne kalong bang ai balik di hayo Mawkyrwat kalong ka biang baha bandret kamtam yang kita organic farming ya ka balik ila balik ikum kita kalong ka sutan haduk kata-kata balik ila sisa ban certify ban pen ikut syai ba umri Jingthung uba Kham ai rawai Kaseng Confederation